ตัวนี้เห็นอินเฮดดิวเห็นอามาเฮที่อามาแกเรลาจังอามาแกสอนลำกายของอันปักให้อันตัวนี้เห็นอามาโตมีเมนองรอนินดันหิลำกายปูว่าเฮตัวเฮ Facebook content monetization ที่บอลดิวเห็นดาเวตดิวเตเชอามา Facebook จะเฮตันสิไลโปรไฟล์ให้กับลิงก์กันเต็นเฮาเต็งเล professional dashboard สิเฮาเต็งเลจงลังให้กับตอลเพลงกันเต็น monetization ให้กับคลิกกินนึงเตใช้ไปแล้วจน set up a omen จะเห็นอันน้อยลังให้ไปแล้วจนจะเห็น content monetization omen สิเฮจงลังอ่ะเฮ expire on July 9 at the end จะเห็นเฮียให้จะไลเฮงะคลิกมาเฮเต document ตรงจุเฮสิเฮดินายใช้ลัลหังเกียวตัวเฮ edit bolding เฮจงละตัวเฮ bold ละว่าเฮเลอบันชาละเฮเลกิ bold ไทยเราเดตายใช้ลัลหังเกียวอดินายตัวเห็น next กะคลิกตาวเตตัวเฮจิลาเฮมีตัมปินสุเขลจุเฮจิลาเฮ business type เฮอจงเป็นอาชี individual กิติปาเฮจิลาเฮคลิกดิบะตัว individual ก็ค่อยตันอดังอิมจาบอลไงพน next กะคลิกกินเต็นเฮที่เห็นของตันเวลาจนใช้ลัลทังเกียวเรา pen card number address ที่โฮเฮ enter กะบอลตัดดิ้งกันเต็นใช้เวลาจนกับ fill up ใส่ตัน detail โฮกับ fill up ใส่ตันเชื่อเฮaddress so adang ho na fill up zo tiang len anoi lang ha belaw chon cha he tick mark bol de men hi che tick mark na bol de ha bol de che tick mark ka bol tan to a he belaw chon fill up this se ki fill up tan cha hin se leng min hi in date of birth hi in address hi in town city postcode akit in phone number email pan card so fill up chai tiang le cha vet gst ki ti pa he angai ponสิเตียงเลยจะให้อนุญาตบ็อกซ์แนวจะติ๊กมักบอลลีบอลใจเลย next เมดเฮีย next ก็มีอินกันตัวให้แบงค์ทรานสเฟอร์เห็นจะได้ติ๊กมักกับบอลแต่ติ๊กมักบอลเราเตียงเลยก็ตอลโตแล้วจนจะเห็น currency INR อมตันแต่ first name first name คลิกที่กิโลละใช่เฮีย first name ให้คลิกที่ให้กิตตะโกนพร้อมลังaku na bol ngai di ran he ga abi tadingพร้อมลังga bol tadi ama he mobile phone na he thelo chun desktop ma login ka bol hot na hin chho zone sailal ong sai he in to he professional dashboard ka lo thon de professional dashboard lo le aban ken bol ho ken bet sa de pay out he ga click mai ta pay out here Just like payout, you click the thing there, payout the getting started. So let's overview. Check your earning and estimated payout. That's the thing. Next make it there. So view and sort your transaction history. Next make it there. So there. Update your payout method, admin setting and more here. ลายดอนก็ไม่โอเคว่าเฮเวลาจนตัวเมนเฮตัน I finish setup จะลายเฮคลิกดูเห็น finish setup แล้วคลิกมาเฮเตตัวเห็นเวลาจนจะเฮอามินหัวดิตันตัวเฮดังหัวดิตันตัวเฮ next ก็ไม่ได้ next ก็ไม่โอเคตัวเฮ business type ที่อาจจะกันนะ feel คนเห็นจะลายมันเห็นมีตั้มเป็นสุขเลยโจ business type มาเฮ individual อีกก็ได้อยู่เฮbusiness type individual hin to ahin next kami dete next kami kinna next kami zo teng la chi amin hung tan chi middle name hi mi kan khan na hi lo sunwin ya hi achai na lang teng sign ji ding hi teng la boy jin ji acho cha middle name hi hon nei ji poven middle name hi su ngai pon abula hin namin na su na surname ma hi nangman title na su la hi jingen teng la date of birth che hi tan address ong akisun sai ta na mga he to he tin pen card velaw chon fill up di ho ka fill up sai kit hon tan cha he vet gst registration number kiti ngai pon cha address ho ki fill up sai tan ya cha to he vet gst registration number hi ngai lo hin business ho hi lawang ngai de hin business dang na poi ka la yo chon achai na hin box new chai tick mark bol te tick mark i bol na next option hung da in It's next option here. You make it deal here. The next option na may jo teng lang chen below chen bank transfer tin.
Jai bank transfer ahe na ko ya hele $25 ahe hele na kila do thei de in chiteng le wire transfer ahe hele USD $100 athin teng lo na la do thei de in apa pen chu bank transfer hi me la pa in bank transfer hi la clicking ka te chilai bank transfer ahe het diu khat chu ama ahe chilai he hi in ki fill up thei lo chu Facebook ai lu na hele chilai pa amin hi ki fill up thei lo he ya chu middle name ngai pon last surname hele thang ye we in account number ka fill up thon tan to a hi adang bol dem ta pon ga tol to je mai la vela so anoi lang han link payout method a ki tin hi chi link payout method hit click de ha to a hi link payout method to success hi tan to a add text information a ki ti tan hi chi text information fill up ngai ta ye add text information so ga click ka te click ngai hi le hiti hin hong minten continue as seller ti hin hong tan hi cha hi velaw chun achunga dang ho khoi ma cha bol de pon cha hi nangma hi US citizen nahi ham mi nahi ham atia are you a US citizen ti na lai adang yong ima singam alai lunga no pa he chitik mak na bol de na bol a he anoya he tin hong ki nin tin anoya pa yong hi no tik mak na bol ki la hi yangin si yo tiang anoya pa non tik mak na bol yo tiang la chi hi next in me de patitan be bo US citizen ni ham ti no na ti ding anoya pa yong hi no na ti ki dim si yo tiang la next na me ki de hi chilai select one ki ti la hi na click nga a hi le vela chu select one hi click nga hi le cha hi country min sut nga yin hi cha hi country India select ngai India ka select zo le adang fill up di aum pon tu hai next me ading hi ta ye cha hai pen card number ho so ke ta en ki mo lo hen cha hai next ga me this next me le cha hai vela so no mo lo hen cha address zip code country address line 1 address line 2 so hai abona optional tu yong ngai pon chong ngai pon cha hai aki fill up sa hai ta en hiya chu chila hai direct nga option next click na thei hong hen hiya cha hai ima cha yong fill up ngai de pon permanent address ti hen cha aluya address ki fill up chong do yang de hen to hai next ga click ka te che next ka click nga hele cha en address ki fill up cha hong do tan chi in jo teng la next in click pai ki yang de hiya hi adang tik mak na bol lo ding hi cha 0% ki pa hi chilai tik mak na bol de tik mak na bol do teng le chin vela chun 0% tik mak ka bolin on next ka me pai de next ka me le hi cha hin ip click diu tam ti ai le option next me ne di ko hong do thei pon hi a chilai country hi select di he nangma chu Facebook monetization bol na thei country a nom ham nom lo ham ki he de chi he chala hin ne click do teng la hin monetize si thei ni ham hi rom ki chi de chi India he ga select noi te India hi ka select a he level chun the selected country qualifies for treaty benefit atin he chun tu a he next kame edita he next kame le tu a he chai lang wa he ta in hi chala ya he adang sut jam pon I certify ki tin lai hi tik mak na bol de tik mak na bol lo teng le la ya full name cho na sut de amin chu ka sun tan tu hin ga ve hote signature hi ti di nam to hin next ga me hote velaw chun aki chai tan to hi form ka submit di bo hi tan sila hi na check nom law cha hai na ki check theu he di ham di lo ham cha hai so lo se na check theu he in adang bol dam tapon form hi velaw chun tu form hi submit bol di bo hi tan form hi submit ga bol len pete submit aki bol tan chi he velaw chun aki pa na ko na phateta aki bol hi je chun abul pa na ko na man ahin soi lu jeng hi je chun boina behela jang jela ki submit do en che dan ka me le ki chai di tai dan ga me na you are all set for now ki ti ta na to ai payout account jong tax information jong ki fill up chai a hi ta je chi pa ha zo te hong mang dan tin khat we a dinga cha ki chai tan hi chun mi a login ka bol hi je chun ama mai chang ta log out ka bol ki lo le lai ta he chu chung langa jit lang panga lai he ga click le
he chi lock out of min he chi lock out ka ball le awa na he ama permission be ya chu lock in ka ball thei ki lo de ta ye wela chun lock out ki ball he tan tua ko na he ama Facebook jong follow ha ball na ball hitin aman jong ain ki thopi ho chu ain kit le thopi kit ding ta san omin na ye chun follow ki ball to hitin ki dom to hitin ama jong sang to ding e ho jong khan to dio social media mo nga he ichang se a ki thei ding koi ma sa ki pon he ya chu ki tho to dil dio ta chu khan to dio he je bi man sei no mai นี่กบอยในโยซีเอลินอินสุรักปีจาลินมาจุงอากิปาทุสังตากะเซนมันจะยองปีโยโลดิงที่ยองแหละพาดขัดติงแหละจุงลอลิงนี่โคติงแหละโมอากิกอยโลเดที่ยองจะกะกิซีดินติงแหละมาฮิเนี่ยที่ทำมีดังฮอบงาที่ซาโลหินที่บอลเทตะเฮ็ดน่ะsang ta ni izin mun tin gam tin ma kan na me bi ti ho na boy na om le nya ma ko ma hi se thein payout method ho zo se chu ka fill up hon level out chun chilang hin ar payout method fill up de chom tapon sung lang level out chu tua he ama kona ka lut kit hon hi ten je content monetization hi tua set up he bolding ha om tapon chila hi set up he click de ama payout account chu ki fill up chai hi ta ja chu tua hi pi bol dham tile wela chun hi chilai set up hi ga click ka te che wela chun sign up ba men click ngai le tin ong man wela chun tick mark ki bol tan tu hin ama hi wela chun content monetization jong ai da ye ai chu hi chilai ya pay out ho bo chu ki fill up hin tu hin ga anong vet level di fill up chai wa chu sign up to ball the nga hin wela chun tu hin ama content monetization long lang hen ong zau ta toy content monetization no mu hitan azu achulaya content monetization chunga he lo he che earning approximate earning kiti yang lo to sign up chuka ga ball hon le tu hin hong ta to abat he store front he abat hi ta ye ama adanga che ama hen I am interested he an click hi lion submit ga ball ti ang kate chong he in ke bol so kai ji dio hes interest ni ham ni hi lo ham chu Facebook in het sa ngai to chun ke het sa tan store front jong chu ho le hin mo pai tan ten to hin set ai tai chu chai na ke ya ga bol hi je tu a chu setting a ki bol nan chu detail de wa ka hin bet sa hin la azo teng le ama detail video hi uploading ka ti hin na upload de man phala la kain upload follow he chu kain upload ding hin ain la detail Facebook in aphal lo guideline in aphal lo ho chu height hin ke bol de hin ye chu mi detail ho secret ho hi open a share bol the e pon hi chu chu height hin ke bol de ye chu na bol ding dan ho chu ki pi a hi ti a he kiri ko na hin ke bol ji ham ti a he le a hello lai ho chu nan na het no wa mi dong lo wa nanna ki bol thein di wa hin ke gong ji a hi je ti hi hai mil lo di we apa e tu ni adingen chanin chai tau te na ta bye bye lam se